Skandal na aerodromu. Folker Aca Lukas, poznat po barnom temperamentu i skandalima, ovog puta je šokirao javnost. Na beogradskom aerodromu, pred očima svih, napao je novinare iz čista mira. Počeo da preti, da pljuje i da se zaleće ka njima. Šta se zapravo dogodilo i zašto je jedan od najpoznatijih pevača Balkana izgubio kontrolu? Aca Lukas je stigao u Beograd 16. novembra u društvu nepoznate devojke. Na jednostavno dobro veče od strane novinarskih ekipa on je eksplodirao. Umesto pozdrava usledile su uvrede, besno mahanje rukama i rečenice poput "aj palite sad svi" i "beži kad kažem". Iako je krenuo ka devojci koja ga je čekala, nije mogao da se smiri. Vratio se i nastavio da viče, govoreći "sve ima svoju meru i granicu, jel tako?" Novinari su ga pitali, "samo smo vam se javili, zašto nas terate?" A Lukas je hladno odgovorio, "pa teram vas." Njegovo ponašanje eskaliralo. Pljuvao je u pravcu novinara, dobacivao uvrede, pa čak i opsovao majku jednoj novinarki, sve se odvijalo na javnom mestu, pred putnicima i prolaznicima, što je dodatno šokiralo prisutne. Aca Lukas nije nepoznat javnosti, po ovakvim incidentima njegova karijera, iako bogata hitovima poput Kafana na Balkanu i Tac nešto protiv ljubavi, često je praćena burnim epizodama. Bio je poznat po problemima sa zakonom, javnim svađama, pa čak i otvorenom priznanju da je imao problema sa kockom i porocima. Ipak, uprkos svemu, Lukas ostaje jedan od najpopularnijih folk pevača u regionu, sa rasprodatim koncertima i vernom publiku. Upravo ta kontradikcija, ogromna popularnost i stalni skandali čini da njegovo ime nikada ne silazi sa naslovnih strana. Ovaj incident na aerodromu samo je još jedan u nizu skandala koji prate Aca Lukasa. Da li je temperament jači od karijere? Da li će publika i dalje praštati ovakve ispade? Jedno je sigurno, gde god se pojavi, Lukas izaziva pažnju. A prava priča tek počinje kada kamera nastavi da snima.